Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Aski alwakipanaya, aka sábado wilta kantatina, unata hilanaka, kuyakanaka, arum tanipsmau makutimpe, Señor Jesucristona sutiparo. Kumanakan hilatama, hermano Lino, Diosan graciaptoque, siempre apasintan, Diosana arunakapa. Taki kitinakatej suyaphtaka programa, taki kitinakatej Ixchukipta sapa sábado vilta cantatinaka, taki humanakaroa, acá alwatanaj, mayampisa arum tanipsmaj. Diosaja bendispan, takpacha kau kachakanakantej, istapjta, acá Departamento de La Paz, diferentes provincias nakana, ukamara que acá Ciudad de La Paz, Cuamancanacanza, Alto Pata Lugaranza, humanakaj istapjta waljaninaka, Diosaj humanakar bendispan. Ukamara kiwa ankaja marcanacana, Bolivia, ankaj korpa ankajana, istapjara kiwa diferente marcanacana, hachamarcanacana, Gisa, Lima, Perú, Calogaraнаcan, Istapjeja, Ucapasparaqui, Arequipa, Perú, Juliaca, Perú, Calogaraнаcan, Istapje, Diosano Anacapaj, porque Uca Lugaraнаcan, Walja, Aymar para el Tasiri, Hilana Culiacanacaba, Utcapjej, Ucamaraqui, Puno Lugaranza, Ucapasparaqui, Huancané, Wilquichico, Calogranacana, siempre peniwa istapje yosanarunacapa. Diosaj bendispan estan taqui ucahilanak culiacanacaro, Ucamaraqui Brasil, Sao Paulo, Ucalogran istapjaraqui, Ucapasparaqui Argentina marcanza istapjaraqui. Ukamaj upanakarosa mayampis arum tatano ataqui hila kuliaka upanakaro. Bueno monaraktana kalwatan arum tanyaraki mahilatawa ischukitaina ukaste kaya puente Vela, Camino Oruro, ¿no? Cuaja senkata ukatukam kurinkiwa, Puente Vela hayuka lugarana, istataina y nasa kalwatan hasta hopaj istapachao seguramente nayaj ischukibas asawasig, ¿no? Hopaj. Bueno, kamahilata Valentín Huanca, kamisakilata arum tanas na kalwatanja Señor Jesucristo sutiparo. Wali ki humaj istataja yosanarunakap istaskakim hilata Valentín Huanca humaj akasitatawa Puente Vela Jauca Chicana, Alto Pata Lugarana. Comach Diosaj bendispanaya, istapjaraquistoa sencata ucalogranza, ucapasparaqui vintilla ucalogranza, istapgesto, masu cruz ucalogranacan chistoja, ucampi curi,
Kaukateja achika ukalogaranza istapjarakistoa hilatanaka kuliakanak tinangateja aymarlajra parltasipje. Ukamarakiu comunidad Andamarca, Patarani, Hisanguaki, Desaguadero kalogaraнаkan istichistoja. Diosaj bendispanay kumak kalwatana. Diosaroa Yuspagartan ma sábado alwatampis permitisto aka radion qatasñas. Ukamaja Janira ukampi diosanaruna kaparmantkasina montanua alajpach diosaukiro Yuspagartaña. Upat mait asiña. Upaponiwa yanapt istani hiwasaroj. Upawa arunakapsa chuymasaro lakasaro uskustani ukamata humanakaro parultañataki yosanarunakapa. Kamak diosaroya kestasiñani paqi chuymanakasampi. Señor Jesucristo, akalwatan humar Yuspagaransma, Maiko timpi sumaj todavía permitista akar radion katasiñaja qollan arunakama litañataki qollan arunakama arsuñataki yatiañataki taqi kitinakatej suyapje aka programa kitinakatej siempre ischukipje aka programa aymara aymarlajra parltasiri hilanaka kullakanaka Jupanakatakiu wakistata aka programaj aka radio Tercer Éxodo hauksatoqi. Señor, humaj yatawa ointawa kau kachaqanakantej wawanakamaj istapje aka qollan arunaka jupanakaba bendicitapje kunalaykotej arunakamaj hacha bendicionaponiu arunakamaja qoritu k'ampi waloranipiniu Hisa. Humaj Señor muntawa taqini istaspa. Taqini humaro makat japjaspa. Humaj montaj. Ukampisa waljaninakawa hani humaroj todavía loqtasiptamte. Enteramente. Humaj Señor amtasimay kowanakamata. Tal vez mañana kaj llapierta tarakichi humarar kasins. Inas mañana kaj karja tarakichi. Tal vez mañana kaj aruna kamiat kasinsa. Huchana karhalanchi. Taqi ukona kamat amtasim Señor. Dios Santo humatawa karjataros cham churiri. Llakitaros chuymaistiri. Humatao usotaros qolhat iri. Hidinakatej yantanakan qataski ukanakar yanaptiris humaponitao. Señor, akalwatanja mait asmawa nayaros yanaptarakita. Akakollanarunakama litaña, akakollanarunakama yatiaña, takpacha radio ischukhirinakar. De repente yakipaj machaq alma istichi diferente lugar anakansa, humaj ukachu imaros kanantam arunakamampi, ukamata ukalmaj humaro loqtas jarakiristam, Señor. Aniray ukipan. Ukamaraki ukitinakatejka radions irnachtaki, upanakats amtasirakim, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Qao qamunasiritas, Dios Tata, Humaro kama maitasinismaj. Acá alwatan. En el nombre de Jesucristo, ukamapan. Bien, kwamaste montanoma ma qochumpe yosaroj yospagartañaraki. Siempre peniwa diosaj qochonak taipin hakasi. Alaj pachanaj angelanakaw han qarjasis qochupje. Iwasanakaj Diosan wanika pakakawra kingstan wakisirakipihu paroj qochonakampi yospagaraña. Kamakakajaima qocho otjistu grautata ukampiwa Diosario paistwañani. Kamakilata técnico usktawayan mayo paichave uka qochumpi yosaroja
nakalwatan hakaista sinyan. Ukatwa Dios naroon nakapa, late asip kanyan, ukamapan. Kuya payasira kolyan suma Kristo, muna sinyama huinay sa maranyaw almahataki. Chaktat unihasimwa, nayar kespiyista muna sinyam toke, kusisin curanyataki. Kuya payasira kolyan suma auki, muna sinyama sinti kacawa, saktat unihasimwa, nayar kespista, winyay kusisinya, curanya taki, kuya payasiri, acayo sauki, unisire harus, kuya tayamai, inamayakiwa, kakesarusi, kanyucui maharus, usui kituti, unisirinakas, utkapinyutanay, umantaki masa, kau kicekansa, ukampis nayaha, kusisita benyo, ake cui mahampi, kumar argama, kuya payasiri, aca Dios audi, unisire harus, kuya tayama, inamayakiwa, kakes arusi, kanyucui maharus, usui kituti. Akapachanha, familia nakas armasirikiwa, unisire nakas hanwale arunakarupiu iskach hawaisto, Dios santa kipansa kau kichakansa, munat hilata kulyaka, kani ukanaklaiku maihtasimki, niyauta te ukanakahtu kusiwayahani, kusisipchu imampia Dios aro arkamhayani, hanchamhi uhtayasisa. Familia nakahas, armabhedutatay, kumasapakiwa, uyutaptas gesta, walkanirakiwa, nayar kumephedu, kunats aksaraha, kespiatatua, kuya payasiri, aca Dios auki, unisire harus, kuya tayamai, inamayakiwa, akes arusi, kanyucui maharus, usui kituti, kanyucui maharus, usui kituti. Gloria a Dios. Con jacosesiñas, ukayupaychave ocho. Hakis inamayakiu, komit, unchokit, enkachit, aniochuimas, usuikitut. Kuyapayasire kolyan sumauki. Hisa. Dios aquí poniu, hacha, kuyapayasire. Upakiponiwa, kumarosa nayarosa, kuyapta esto. Dios aquí poniwa,
acá qollan takipan jupar servinch yanapt istoj Diosaj bendispan uka yupaychabe q'uchur ukamaj kalwatanja Diosan arona kaparo sarañani unjamateja para asiktanja aka qipa programanakanja paqalqo angelanakat para asiktanja kuntej aka apocalipsis libron qillqataki paqalqo angelanak pues aka ora qankir angelanak warmitoqi yurita chachanak hitinakatej Diosan arupa tiempo paro horas aparo Dios toqet arsupje yatiapje aka ora pacharo upanakawa ukapaqalqo angelanakaj ani upanakaj alaj pachankir angelanakakit primer programa nakanaj paltastanwa alaj pachanaj Diosanaj otjarakipi millares y millares de ángeles esa Biblia no instiwa uka alaj pachankir angelanakaja aún sutini como ángel Miguel, ángel Gabriel, ángel Ajenjo, ángel Serafín, taqiukanak, ukambinak, waj alaj pachankiri yosan angelanakapau. Pirichak paltasisktanawa akawra qinkiri angelanakat, paqalqo angelanakat. Kunteja Apocalipsis libron qillqt'atej qataski muntanwa mayampis li't'aña kunalaykutej aka yosan arunakapa palt'añatakej usk't'apuntanma ma fundamento ukaste Diosan aropa taypi Apocalipsis capítulo 1 humanakaj q'alpacha capítulo 1 li't'apjata q'alpacha capítulo 1 Nayasti solamente leitaba parte importante. Pa versículo con jamater siempre leitastan paserina cas. 19 y 20, castellano nakamsiwa. Escribe las cosas que has visto, en las que son, en las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios bendice para una capar. Acá para versículo nakanaj para el chistoa, paqalqo warawaranakat. Para el chisto paqalqo iglesiat. Para el chistoa paqalqo angelanakat. Juan apóstol roj kaya isla patmusan Diosaj unste revelación toque. Ukat Diosaj seja qillqam. Kuntej uñikta. Kunanaka kanatej y kunakanetej taqiukanaka. Ukaste vale hacha imantata misterio. Paqalqo warawanaka. Kuntej nayana ch'amajanki kopejajanki. Ukamaraki ukapaqalqo candeleronaka, qori candeleronaka, ukaste representiwa paqalqo iglesiaro. Ukapaqalqo warawaranakaste paqalqo angelanakar. Kunja cosiñas. Munata hilanaka kuyakanaka, hayu katao, humanakaroh paltanipxma, aka imantata misterio arunak. Diosawa aka tukuy timpuna aka misterio imantat arunakha kananchone angelaptok. Ángel sañoneja mensajero Diosan aropa arsuri kananchiri. Esa paqalqo angelanakao otjatayin akawra kanj. Niau kanakat paltanipxma primer ángel mensajero ukaste
Pablo chachatainao. Paire ángel mensajero ucaste Ireneo. Quimsere ángel mensajero ucaste Martín. Posere ángel mensajero ucaste Colombo. Ukakamao pasirech avanzawaitan paltani wayapsma hichaste mantañaniwa. Pichqere ángel mensajero. ¿Qué tipo chasa? Sigo una historia. Ukanja unjatawa reverendo William Branham Hopatoque Pichqere warawaraste Pichqere angelaste Martín Lutero haukam sutiniu. Martín Lutero ukatoqetja taqeniu yatej especialmente yosar iyauserinak. Martín Lutero chachaste Alemania marcan yuriritainau. Acá chachaste unistaba yatainawa waranqa pichqapatakani patunka hauka maranakana después de Cristo. Waranqa paqalqpataka pichqatunkani hauka maranakam. Castellano San Monaraquiwa 1520 a 1750. Uka timpunka tainawa iglesia de Sardis. Uka tainawa tiempo paj. Sardis uka iglesiaro diosaj Chitanitaina aptasina acá chacha ukaste Martín Lutero. Jupawa diosana angelapa. Niyausapx na ángel sañmonej diosan arunakap kananchiri. Diosan arunakapa yatiiri. Acá orak pacha hakinakar. Diosa kamawa acá chachanak waitasitaina tiempo paro hora saparo jupan arunakapa yatia ñataki acá orak pachankiri hakinakar kitinakatek aklitakiqa jupanakawa istapjataina ukat jupanakaj Señor Jesucristo ro Kotikipstjapje, Señor Jesucristo loktasjapje vidanakapa, ukatjopanakaja yosar arkjarjapje, acá glorioso evangelión, upanakaj mantjapje, Jesucristona cuerpo paro. Esa, iglesia cuerpoa, Jesucristo uka cuerpona equipaj. Uka iglesiaste maisat satarakiwa Jesucristona noviapa. Esa, Jesucristona esposapa. Jesucristona ajlita, takasita, huilapampe alata. Con jamás, creo que apóstol Pedro Cartapan para el chisto. De que hiwasanakaja alata tatanwa Jesucristo tope haniwa kolkempe ne korimpe hanukaj alata tatanwa Jesucristona oma huilapampe hiwasanakaj alata tatanwa Calvario cruzan Señor Jesucristo huilap huartasi hay uka wilampiu Señor Jesucristo alas estusto jupana iglesia pañas ataki jupan novia pañas ataki jupan cuerpo pañas ataki jupan esposa pañas ataki kun hakose señas Dios ajalabatapan Dios autakasistus kun jamatej Evangelio de Juan, capítulo 15, ukan Dios ajichisto. No me elegisteis vosotros a mí,
mas yo os elegí a vosotros. Hayukamo qilqataj. Ukaj sañmonej aymar lajran janiu humanakat ahlisipkista nayaro si Diosaj. Hanukaste nayao humanakaroja ahlisipks, ma gloria a Dios. Ukawa hacha Diosan monas ñapaj, Diosan graciapa. Diosaj jewas hucharara haquero, hucharara warmiro, Diosaj kuyapa isto, takasisto, hupan iglesia pañataki, hupan novia pañataki, hupan esposa pañataki, kunja nos parqueñas ukaj. Hisa. Jesucristo iglesia paj, Jesucristo novia paj, aka orak pachankiwa, aka pakal pacha iglesiat ahlitawa, kunteja kal libro de Apocalipsis, ukan kataseja, lit awarak tans nin karaja, uka pakal ko kandelero nakaj, pakal ko iglesia nakao siu. Uka iglesia nakan sutinakapaja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Isapa iglesia takiu Diosaj wakista taina ma ángel mensajero. Hisa. Uka ángel anakawa. Diosan arunakap. Uka iglesiar, uka tiemporo, Dios toquet parle, uka tiempo, creyente nakar, uka tiempo chachanaka warmi nakar. Porque taki konas tiempo niu. Hisa. Pablo tiempon, kao kaninakajay. Uka Pablo, ángel mensajero, uka toquej. Yosaroj aceptaba. Kao kanejaya, uka primeros creyentes nakaj, y hasta Jesucristo en cuerpo paro, más cimiento kaljam ut no kayap. ¿Ve? O caras de iglesia de Esmirna, ha uka tiempona, ángel Ireneo, ukato kerakiu Diosaj orak pachana iskamarkana hachamarkana yati ataina aka qoyan glorioso qoma evangelio ukatimpuna ajita nakaro aka suma yosan aropampe chamancha ñataki arjtaye ñataki ukamata uka creyente nakaj Jesucristón cuerpo paro mantjap jañapataki con jacose señas cuaj. Uka país para kiwa kimsere iglesiana ukaste Pérgamo uka timponja Martín sotineraquinoa ángel mensajero. ¿Ve? Hayu kamao pasirkam anunciantan, parlantan, posere mensajeros de Colombo. Y chaja, fisquere, ángel mensajero, hayu katwa montanj para el tasiño. Fisquere, ángel mensajero, caste Martín Lutero. Acá chacharoste, diosara kiwa, ajlisitaina. Acá chachaste taqichu imampiu diosaroj acepta taina katoka taina chuimaparo qespiripata hayu katao todavía paja ma hacha monasterio kaukantej yosanarunakapa yate kapkana iglesia católica hayu karujo paj mantataina nah yate keresta
huk'ampi Diosar makaterikta hawka kunkimpi. Ukatzti hupaja waliponi ukanja arrepentisitaina, waliponi hupaja yusaro makatataina, aún chikutina kampes asut kasiritaina hupapaispa ukamat huchanakat qispiatañataki. Ukatwa hupaja qipa maranakanja cuenta chorasitaina de que hani ukaja askikante, hani ukam toqikante qispia sinja qatañaj. Alman cambiataña hani ukam toqikante. Isa kunapachatijopaj wali uñakipana uka iglesia católica romano kataipinja kun jamás uka iglesia católica romana uka yosan arunakapata yasta mayar uksaro maisaro upanakaj saranukopjana ukauhan agradkante Martín Lutero huparoj, aunque hupaj ma tatakurakchins ma sacerdotikchins hupaj munanwa Diosakan hakanyapini ukatao Diosa huparoj revelana kananchana kunalaikotej ukatimpunakanja ukatimpunja Iglesia Romana Católica ukar sarayninakaja indulgencia sasawa aljan qaltapjataina qispiatañataki poltero que tiene que tener alas ipjataj ya está humanakaj alaj pacharmantapjataw ukampe yaqa tradicionanak ukanakauhan gustkant agradkante aka Martín Lutero huparoj ukatawa Diosa huparoj uñest eataina revelación toque aski hakeja y yausao toqiwa hakani el justo vivirá por la fe kun hakosiñas Diosa hukaqil qatanak uñist awayatana ukatwa aka ángel mensajero Martín Lutero hupaj walich'ampi sayt'asin ukahan walina contra kun jamasa uka tiempo romano católico hukaj Diosan arunakap maihtayana saraktana chiqpacha glorioso evangeliota yapantana Diosan aroparo yapjatarakina ukatwa hupaja mahacha protesta lorawayana esa ukurutwa hiwasanakaj uintatatanaj evangélico marcaj como protestante ayukam no esa como intistoj ukampisa Diosaja acá Martín Lutero huparoj ajayo pampiu bautizataina y Diosaste jakaponiteinao chimapana kunalaikotej aka Martín Lutero ukaj agitano a Dios toqueta posere uhanukaja pichqere Ángela ñataki hisa pichqere warawara pichqere ángel mensajero sarde suka iglesiaro sarde suka tiempona upaj arsuna hanas hartas upaj más valiente chachanua más valiente mensajero ukat upaja Yosan arunakapa cheqa arunakapa kuntejo upaj Santa Villana Diosan yanat apampe uñakipkana ukaqillqatanakawa qhananchanqa ukatpa hupaj uka tiempo romano
Padre Nakaro, católico, aún todavía paparoso katimpona, upaj saikatana, humanakaj maizaro, kibikipapta. Humanakaj maizaro yatichapta. Haniu kama akiti, Dios aja kamsa sao si, justo hakej iyaw sao toqew hakani. Con hakusisiñas. Dios aja kama, aka Ángela Paroj, ukatimpuna, chamanchana, paispa Diosau yatichano paro, paispa Diosau chorana sabiduría, ukatopaj ukatimponja, orak pacharo kananchana, aún todavía opaj, Yosan arunakap hanas artas arsoayana, hisa, upan pi, pichpere ángel mensajero, pichpere warawara, akapakalkotja. Kapakalkot upan pi, pichpere ángel mensajero, pichpere warawara. Contej Apocalipsis capítulo 1, verso 19, 20, ukanagan litiktan. Con hakosisiñas. Dios akta kaya kanak akatimpuna ajita ona kapataki kananchani aka imantat arunak hupan ona kapaj novia paj yatip pataki aka imantat arunak ukaw Dios anachamuna señapaj ukamaja munat hilanaka kuyakanaka kitina kateja kalwatans istabj tal vez creyente masinaka diferentes denominaciones asistir y creyentinaca akaronaka también humana katakiwa de repente iglesia irpirinaca iglesia irpirinakaj también maíz toquet consideratado como maíz ka ángel mensajero iglesia pataki que tiene que tener pulpitón sait hace prejo panacaj también considerataba como maíz ka ángel mensajero pero acá pacalco ángel anacaste ukaj universalmente ángel mensajero diosan arupa arsore orak pachar ukaba diferencia ukamaja hilanaka kuyakanaka fichqere warawaraste fichqere angelaste Martín Lutero haukam satano según libro nakapanja kiteteja utkataina okatimpunja machacha Saur haukam sutini Saur ukaj qillqawayatainawa Martín Luterón estudiapa acá volumen 3 página 406 hayukauhan qillqataj todavía acá Martín Lutero Diosan arunakap traducitaina latín lajrat español lajrar kunja nos parqueña sukaj wali chiki chachano Diosau uka chiki kankancho rataina Diosau chorowaiten uka sabiduría esa upaj qollana hayon poktatano upaj enteramente Diosaru katuyatano además upaj munapinin Diosaru sirviñaj arropar jama haniu kontej iglesia ukatin scan ukarro hanukasti kontej Diosaj arropan isqueja ukar jama ukaw hacha diferencia esa Diosaj arrua Diosaj arrunkiwa qillqatankiwa esa ukatwa Diosaj si alaj pachas akapachas pasaniwa pero arruna kajaja haniu paskanitsi Diosaj así que munat hilanaka kuyakanaka umaj
ishtama karunak. Humatakiwa karunakaj. Taqi Diosan wonaka patakiw. Taqi Diosan ajlita wonaka patakiw. Humanakaroj aymara paraltasiri hilanaka kuyakanaka. Humanakaroj yatianipsnaw. Kaokeri kitej Diosan aka tukuy timpon arunakapaj. Ukanakwa humanakaroj yatianipsna porque aka arunakaja. Diosao también Ángel aptok aka timpon arsuni. Ukwa repetisintanj. Hisa. Diosan utkatainaw pakalko Ángel anakap. Utkatainawa pakalko tiempo, pakalko iglesia nak. Sapa iglesia takiw Diosaj. Waitawa yatayna ma chacha kaorak kanaj. Ukachachawa Ángel mensajero. Universalmente. Acá orak pachar yati ñataki. Jupanakap Hanwa, Pablo, Irineo, Martín, Colombo y Martín Lutero. Ukankas tanichaj, Martín Lutero. Upajmata takurakasin. Ukahacha monasterio, ukan istudikasin. Diosaj ukataipit waite. Ukat Diosaj tuktayasi ma ángel mensajero. Chikpach arunakapa ukatimpun. Aka orak pacharo yateña pataki. Ukataki aka ángel anakaj. Aka ángel anakaroj Diosab yatichi. Acapakal Ángel anakaj ajlitao desde antes de la fundación del mundo. Acá Ángel anakaja han ashart asao. Yosan arunakap hananchapje acá orak pachan. Hitenakas Diosan ajlito onakapa porque Diosan onakapaja sapa iglesia noti. Éfeso timpuna. Esmirna timpuna. Pérgamo timpuna. Tiatira timpuna, esa, sapa iglesiana, sapa ukatimpuna Diosan wawanakapaj utji. Uka Diosan wawanakaparo aka Angelanakaj arajtai. Uka Diosan wawanakapatakiu Diosaj aka Angelanakaro kitani. Ma machak mensaje aptata sapa timpuna. Hanitumaj liitataj Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 6. Ukan Diosaj sarakisa. Kamerque Testamenton. Pakal orunakau. Han libadorant ant. Mankapjata, mankasipjata segaya. 7 días. ¿Ve? Comerán panes sin levadura. Libadora huchawa. Libadoraja haniwalt aikiti. Libadoraja haken tradicionapau. Ukatwa ha Antiguo Testamento pach. Antiguo Testamento más chiviwa. Más sombra. Castellano, pero hay manos están más chiviro intatawa. Y choroj kuna pachatej ma yosanarup arsorej. Uma predikeres yosanarupar yapante, apjate, entonces ukaj ma libadoram sasiu. Ma libadoram sasiu. Pero Diosaj Antiguo Testamento nos atainawa pakalko orunakao mankasipjata han libadorant anta. Ukaj representas canua pakalko eclesiar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Ukapacalco iglesiar, ukapacalco tiemporo, ukapacalco orunacaro representas cana. Isa. Entonces, haneu Dios anaropaj mezclataña paquit. Haneu Dios anaropaj ni apacataña paquis, ni apjatataña paquis.
Pero acá mensajero Martín Lutero uka tiempo nakanja. Walhanina kau. Yosan aruna kap apakapjataina, apjatapjataina, ukatwa uka indulgencia nakas utjataina uka tiemponja, ukanak alhasisin, ukanak alasesin, qispiasinyak utjani, hayu kamanak parlapjataina. Ukatapi diosaj, aka angelanak waitej, aka angelanak hitanej, markapaja hani ch'usars t'añapataki. Jesucristo wawanakapaj iglesia paja han ch'usars t'apjañapataki. Hani hupanakaj libadoran t'ant mezclat arunakapaj porque t'antaj representió Diosan arup aka glorioso evangelio. Hanit amtastan Señor Jesucristo San Juan libro sarequisa nayatwa chiqpachat antaj. Nayatwa alaj pachat saraktanir antaj. Isa. Ukaj san moneja yosao aroj. Uka aroponiwa. Haqen almapana antapaj, mankapaj. Gloria a Dios. Entonces acá ángela nakaja, acá mensajero nakaja, acá pakal ángela nakaja, kapakal warawara nakaja, hupanakaj zapatimpor apanimjewa, Diosant antapa, wawanakapataki, Diosant antapa, iglesia pataki, novia pataki. Ukaste han levadoran, han mezclata, han haqen kamachi nakapampe, han haqen idea nakapampe, han tradición nakapampe, han ukaste palabra puro, evangelio puro. ¿Ve? Ukat Dios Antiguo Testamento en Satain, humanakaj, pakal koronakao mankasepjata, han livadoran tanta. Deuteronomios capítulo 6, humaj uklit at Antiguo Testamento ukan kaskiu. Ukaj mach iwiskanu. Ukaj uintas iskanu akapakal pach tiempuro. Isa. Kunakas anta sumaj mankasta. Kun ham sumaj entienta Diosan arunakapa. Munat hila munat kuliaka. Diosa humata kej aka tiempons. Humatej ajlitastaj otio humataki mamachak vino. Otio humatakej han livadoran tanta. Mana escondido. Ukampiu Diosan iglesia paj wawanakapaj alimentase almapana. Ukao Diosa aka tiempon markapar wawanakapar loktaski. ¿Ve? Isa. Walja. Iglesia nakan, walja prediki nakao. A veces mezclantap, libadorampe. Isa. Libadora haqen doctrina pa, haqen yati chabip. Pero Dios ni monkite. Upan markapaj, iglesia paj, libadoran tant mankanyap, hanukaj Diosaj moniwa. Han libadoran tant mankasiñapa, sapa edadan, sapa iglesian. Gloria a Dios. Diosaj bendispa. Unat hila, unat kuliak. Acá pakal iglesia representará kiwa pakal ko vigilianak. 4 evangelion Diosaj paralchisto parábola toquej. Pakal ko vigilianak uti. ¿Ve? Ukaj sapa iglesian, creyente nakaj suy. Yosan kotanibib. Segunda venida del Señor, arrebatamiento, raptos, están uk. Upanakaj. Primera iglesia, primera edad. Ukat pachao suyap, primera vigilia. Suikasin upanakaj yasta. Descanshap, samarhap. ¿Ve? Ikirhap, jesañach, porque jiwañaj ikiña rakiu. Primera iglesian, creyente nakaj yast suikasin. Vigil kasin yast ikhap. Pair iglesian. Esmirna timpon, Diosar suikasin, creyente nakaj akaurak pachan yast ikirhap. Segunda vigilia, tercera vigilia, kanaj kamarakik. Cuarta vigilia, quinta vigilia, sexta, séptima vigilia, séptima edad de la iglesia, Hayu Canau, esposo Jote, según Mateo capítulo 25, versículo 1, Katnaira Qatar.
chikaro maro istasi sarakisa. Sartapipjam casarasir tawakunaka, sartapipjam iglesianaka, akajay esposo akanki. Kunata que es esposo joteja, esposo jetesa Cristo. Uka esposo jotewa, iglesia noviapa, macheptan aptasjeri, ukaj arrebatamiento. ¿Ve? Taqueo que nakaj kailkataskiu Santa Bibliana. Solamente hani uñiskiti wal haninaka. Hani uñiskiti al menos acá tiempon. Acá tiempon Dios ha sido todavía arunakapan huikutao siu huikutawa. Si te imaginas huikuchej kun hams uñihaspa. Oh Dios ha sido nayat ala sipjit uka colerio colla ukampe hawintasim espiritual nairama ukat humaj uñihata. Acá imantat acá misterio arunaka. Ukat humaj entendit acá paqalqo warawarat acá paqalqo angelanakat chitina kap japonis. Dios ha bendispan. Ukamaja pechqere ángel mensajero, pechqere warawara Martín Lutero upascanua. Seguramente uka tiempo walja hacha teólogo chachanaka utjana, walja predikirinaka, pero uka taipitja ajlitanwa Martín Lutero. Upanwa ángel mensajero. Con cosas señas. Dios ha kamaj bendispanaya. Akakamapal anipusmaja. Utiri programa nakanwa. Y hasta avanzas cañani, sortere ángel mensajero, hasta que paqalco ángel ukakam porinkam. Ukamaj, Dios ha bendispanaya, munata gelanaka, cuyacanaka, kumanakan gelatama hermano Lino, Dios ampiquia, sasao saniwayapus makalwatanja, ukamaj umaj, suyesca quitawa, utiri programa nakana, ukamaste, Dios ampiquia, utiri sabatkama, Dios mediante. Ma cochombiu kamaja, tuktajra kiñani acá programa. Dios ambiu kamaja. Ukamab. Acá pachana sarnakasah, sapurus kunaiman cham tukusaw, acá pachianak sa hikhatawaitan. Arumay uru irnakawaitan, Dios aryupaychan urupatsa, aram asiwaitan wa yanakar wayusisa. Naira katak takap hanyania, Diosan kapak markapa, winyay posisin hikhatanyataki. Akapagjan hayanakas pistirikiwa, amas hukatakikirakiwa. Kuna pachatek aka oraken hakanyas tuktayawaya hanyani, Haniu kunz apas kanyaniti. Akapacan dasar nakasa, haniu kunanitsa. Allah pacan na imataski, tape kunakasa. Inamayak akapacan take kunas uthitu kunapacan teksarha uka kanyu apas kati supaya akapacan ho take kun amta itu take kunas Allah pacan sauna yang sista maini nagas sakute paskan naya hargas kawan Diosan aru pat anta sisa naya hargas kawan inamaya kiu akapacan take kunas uthitu kunapaca teksarha uka kanyu apas kati supaya akapacan take kun amta itu
take kuna as Allah pacam sasauna yaksistan supaya akapacam ka takakun wacuy manakasaru am tayisto aka orak pach munir pach hamatanwa sa pamaynis hamachina kay untap hanyani hanira kisa kunanip kisa ukampisa sa pawilta alwatanakaw kusisit Diosaryo pay chaphe hiwasa na kasti hanira kisa maak ochumpisa Diyos pagarkanti kunteh Diosah muna sinyaptok sa pamayniros bendisyon na nakaptura way Kristo kanakatha hani aram tasinyaniti takachoy mambiya Diyos pagaranyani ukatrak almas chakayaskisna iyanakarawayo sisa sasaran taska kami tayar kati yang nakahasa tukusis kami tayar kati inamayak yung akapacam takekunas ukhiku kunapacam teksarka kaniw apas kati supaya akapacam takekun ang kaitu takekun nafas Allah pacam sasauna yaksistan Jesucristo tatitusti, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, han hupanakchik huchloraphamti.